Kasoga Mikhail Shan kan saja kateng no ya kasurang no tengar senang solia kom ka Thomas Jones Road ya kan ile tu do ba Preston tensang hak jengkran hak jalan ka por Robert Hospital lalu kasurang no tengar sesuara ya kasurang ka Pak Jaya ka jalan Robert Hospital ru antep kateng no kom ka Dr. Robert Hospital ban sanam ya Dr. Robert Oberseng ya ka Robert Hospital Pak Jaya Thomas Jones udah missionary ban kong sepak dikasih udah ru boleh tiap ko pa kidak kho kasih Ibak marbanyang mene iong balak muru matrai don kambat besanam. Yai Dr. H. Gordon Roberts. Ngana sobe ibai. Mut ban ong tos mubah. Ayani pa official letter. Kenang bagi name ya dari kesulok. Ayani university. Kenang bangang salih. Kami ketemuan dan story penilai rai. Tamu ini di palak nambai. Kesulok na tengar hadu anti anong solia. Ni ai kerten. Thomas Jones Road. We have a next cabinet tersebut yang subject. Nakan mau di pastor di lewat dari penduduk ya nak. Yang balak menunggu kerpa ya kesorka bahkan pensak nam pensak burong ukpa jong ukasi alabek. Dewi Thomas Jones. Kamian itu pi mateng-teng ada kesorka ngimak dan mausu kayak badle. Dan dari badon kinong berkenal. Kinong ajimut. Ya kepada nak kalian joni kesorka ngilong riki.